از سر تا به آخر کانال قشتیپک گندم و خلاصه امی حبوبات کشت شوه شاید دیگه افغانستان نیاز نداشته باشه که از جای دیگه گندم و این چیزا نه لگا جریب زمین است اینجا زمین زیاد است امی او که برای دیگه کدام مشکلی نیست ان شاء الله کانال قشتیپه هم ان قریب به ولسوالی های چهارگانه اندخوی میرسد آب دریا هم زیاد ضایع نشه از سیستم قطره استفاده کنند دیحاقین ما خیلی خوب خواهد شد ببینیم تمام اطراف کشت است البته در سیستم قطره بادمجان رومی تربوز خربوزه همه چیز کشت کردن خیلی خوب حاصل دادن خانم کانال که پیدا شد آب پیدا شد 50 جریب زمین میته یک نفر نه یک نفر مثال که فامیلش اگر 10 تذکره ببرد در تذکره 50 جریب میته دوستان عزیز امیدوارم که جور و صحتمند باشید قسمی که میبینید دوستان عزیز سیستم قطره‌ای در سیستم قطره‌ای چی کشت کردن مردم ولسوالی های دولت آباد ولایت فاریاب خربوزه پنبه و تربوزه در یک جا سیستم های قطره‌ای گرفتن که 10 سانتی 20 سانتی بوده از 20 سانتی خربوزه کش کرده هم مابین هم پنبه خیلی خوب حاصلات گرفتن ببینید خیلی خوب حاصلات گرفتن انشالله دیحاقین دیگه ولسوالی هم که آب ضایع نشه از این سیستم استفاده بکنن خیلی خوب است جور بخیر بیشی که ادمی اول لذت ببرن چی حال داری؟ شکر الحمدلله ساعت تیر است؟ شکر چی میکنین بخیر اینجا کاراست؟ اینجا با جو کشت کردیم پالک خب پیاز خب اینو بخیر بامیه کشت میکنیم بسیار پاخته کشت میکنیم پاخته میشه؟ بله خوبش والا بامیه میشه؟ بله بامیه میشه امسال دیگه خوب سال پردستاورد است توکل به الله و از نگاه آب چطور است؟ آب خوب است کم خونید؟ نه ایره باز توسط امی سولارا از خود کانال توسط سولارا آب میکشیم خب چی خوب نتیجه داده میگه؟ نتیجه پیاز دیگه چیز نمیشه جو ما اینه یمی حالات است پلن خب مشکل داره ای جو؟ مشکل اینه چی است دیگه زمینش کم قوت است قوت نداره خب این دیگه زمینایی است که در کل زندگیش کشت نشده نه زمینه کشت نشده سال که میبره باز خوب بله سال زحمت زیاد داره دیگه 100%. این چند جریب به شما مسئولیتش دارین؟ ما 100 جریب 100 جریب؟ بله داخل سرش رفتن هم جنجال توکل به الله دیگه اینجا چرا درخت و درختای میوه و ثمردار و مثمر و غیر مثمر نیست؟ نمیگیره تجربه کردین؟ تجربه کردیم اونو کشت کردیم دیگه مزهش نیست دیگه خشک میشه خب پس خشک میشه نه پس خشک اینجا ریگ است دیگه هم ریگ است هم شوره است دیگه خوی زمین شور است زمین شور است هواش هم برادر ما گفت که شور است هوا هم شور است یا دیگه از خود زمین است نه تا بالا سربند نه از سربند هنوز یلا نشده هوا چشمه است از سربند که شروع شد ما مطمئن هستیم که هواش تازه میشه خوبش میشه بله او رو نمیگن که چی وقت بخیر خلاص معلوم نیست دیگه به دولت معلوم است دیگه کی فعلا که تزیه و چاریتون میشه دیگه مجبوری دیگه گزارا میکنیم این زمینه خود آیدش ان شاء الله خوب است دیگه آید امسال کشت ما اینمی حالت است سال پیش که نبود دیگه امسال خوب است سال پیش هیچ نبود چیزی هر کس میتونه زمین بگیره دیگه باز پیشنهادتون دولت میده یعنی آدمای شخصی هم میتونن شخصی از ما هم شخصی است دولتی نیست دیگه شخصیت اجاره‌ای است دیگه چی کشت کردین بخیر امسال؟ ما امسال پیاز کشت کردیم جو کشت کردیم یک ذره پالک کشت کردیم خب پالک رسیده؟ پالک رسیده از درخت‌ها کدام درخت‌ها خوب نتیجه از درخت خود سنجید نتیجه میده ما توت کشت کردیم بادام کشت کردیم بادام هم پارسال نیال کرده بودیم امسال خوب است مثلا انار کشت کردیم انار هم خوب است و این یاو دیگه میوه خود کانال است بله یا خود کانال است توسط چی بالا می این سولار داریم دو پای سولار داریم هفت اینجا بالا میکنیم با بعضی وطندارا صحبت کردیم میگم این زمینا اید نتیجه مثبت نداده صحیح علتش چی است علتش نمیفهمم همین قصد که زمین یک ذره ناتوان ولی معلوم میشه از این کد و چیزا استفاده بکنی خوب است مثلا حاصل خود میده بعضی چیزا خوش میکنه بعضیش نمیکنه این زمینا دیگه دمی طول عمر خود چیز نگرفته همین وقتی گرد نشده چیز نشده
خب این نو ثبت شده دیگه. بله آیا وقت ثبت شده بود حال وقتش هست دیگه. چقدر زمین مسئولیتش دارین؟ ما 100 جریب مسئولیتش داریم. 100 جریب دیگه در یک سرش تردگیش کسی شناخته. ما آبیاری که نمیتونیم ما 100 جریب کم میکاریم دیگه. لایق ما قدرت به حال خود میکاریم. بیا که این پالک هم ببینیم از نزدیک که اینی درخت‌ها میگن زیاد خوب نتیجه داده. خب گاز است خب زمین است نتیجه بده از این غیر سوخت حاصل نگیری دیگه نمیشه حاصل دیگه. یک پس همین زمینا فکر کنم یک مشکل دیگه هم که داره شور است زمین. اینی شوری خود زمین است دوستا. شور است دیگه این خود تعالى خدا پیدا کرده این زمین او نخورده دیگه اون شور است. کم کم شواری میخورم روش چیز میشه. خوب هوا است ماشاءالله. چند اینچ هوا؟ یک اینجا است. یکی و دیگه ای که همین زمینا اگه سرسبز شه باعث کم شدن خود طوفان ها میشه. این طوفان هم حاصلات خراب میکنه. طوفان نسبت به پارسال امسال خیلی کم شده. خب زمین ها سرسبز شده خیلی کم شده. این چی هستی؟ این پیاز است. اینا ما کردیم از خاطر که تخمی را بگیریم. آفرین. این تخمی است؟ بله خود پیاز کشت کردیم میخوایم تخمش بگیریم. میخواین که تخمش هم از اینجا باشه خودش هم از اینجا که با سازگار با میزنیم. سازگار باشه همین. خب این پالک هم برای تخم نگاه کردیم. پالک اون طرف نیم پالک برای تخم نگاه کردیم. میره کاشتیم گفتیم بیا تخمی هم بگیریم. خود دیقان است دیگه تلاش میکنه که چی همینجا میشه چی نمیشه. اما ذاتش هم از اینجا باشه. ذاتش هم از اینجا باشه. این زمینا را کیها میتونه به دست بیاره؟ هر کس میتونه، ما میتونه. زمین را والا نمیفهم 3 سال پیش خونم توضیح شده بود همین مردمای پولدارا خوجاینا گرفته دیگه از خاطر که غریبی را نمیتونه جور کنه. بسیار مصرف داره. نمیره خوجاین ما گرفته $30,000 مصرف کرده. دیگه چی مصرف کرده؟ این زمین ناهوار بود دیگه. این تهوار کرد و کرداج و ساخت. گلیده. تپی بالایشون باز مربوط شما میشه دیگه. تپی حالا خود دولت گفته مربوط ما میشه ولی ما چون که در زمین برای ما داده. حساب که کردین خب حتما از تپه پایین حسابش گرفتین. از طرف پایان خب ما حساب گرفتیم زمین ما 35 جریب بس در 50 گفته برای ما داده. نمیرم خیرش هست حتما. این پالکا را باز زیر برای فروش آماده کردین. اینه برای تخم برای فروش میشت خو وقت درو میکردیم. میره برای تخم آماده کردیم. همین تخم میره بگیریم که هر سال اینجا باید کار کنیم سرش. این زمینا دیگه کمک ریگزار است شاید هم زود بخورن بعد به زمین آید. زمین ریگش اگه شمال نبود 6 رو 7 رو 10 روز هم اونت مشکل نداره. اگه شمال بود شمال شد باز 4 روز 5 روز اونت یک ذره چشمای زیر دریاست. اگه یه آدم چیز بکنه برمه بزنه او شاید بسیار بالا باشه یا پایین است. 8 متر است دیگه. حالا کانال چقوریش 8 متر است. 8 متر است. خب فکر نکنم در این نزدیکا نتیجه بده از خاطر نه اجازه هم نمیده نتیجه هم نمیده ریگ است. هوا مزه هوا ماشین 1 2 مصرف میکنه. میره چقدر زمین است؟ اینجا 280 جریب زمین ما گندم 260 جریب گندم کشت کردیم. این زیاد گندم هم بده دیگه. گندم کشت کردیم ولی اون نمیرسه. اون نمیخوره. اگه بخوره که حاصل کنه ولی اون در طول از ما 40 جریبش آبی کردیم دیگه کلش خاکاو مونده میته. ایدگاهش با سرسبز شده؟ نه جاو نخورده تا. این سنجت است؟ اینا سنجت است. خب اینجا در میوه چه خوب نتیجه میده؟ میوه دیگه ما نه یعنی سنجت کردیم دیگه چیزی نکشتیم دیگه سنجت است. این سنجت چند ساله است؟ این سنجت تقریبا 3 ساله شده. خب ماشاءالله تر تازه مال میشه. بله. و اینجا این دو ترک چیز است. خب بسیار خوب. این گندم چقدر وقت باید او بتین؟ گندم اینجا که هست باید همین گندم 4 روز بعد او بخوره. هفته است تیز است اینجا ریپاگ ریگ است. من مطمئن هستم اگر می کل زمینا من برای فرصت دادم نام خدا فلترات یعنی تراکتور تاون برده نه ولو iki digirdiye ilk kattan duruyor diyor. Şöyle. Karnayla orada yolu var takaran or Ondan sonra katara gene. Alın görünüyor. Al görünüyor katara. Ya klar bak. Şimdi pomodorlar
Yak satıl verdi mi ötenler? Katıylık. Yak sağ olur inşallah. Yerin testi bilen iş yok. Neyi var orada? Hasan? Hayır versin de. O da taraftan da ter tarafta da. Otur et yapalım. Bora bottan etseniz kemayeti var. Ha? Ha etleri kelle tutmasan da. Ah tak eden. Yo. Bugün do'stlar aziz sistemi Qatrai Rumi kishkadan Bodinjon Rumi. Yana sistemi modern Qatrai dar Qurov qasabat Afg'oniston dar Qariyajot Afg'oniston ham muravvat shuda rais. Bebinin. Davlatobod Rusuli Davlatobod viloyati Faryab است. Davlat sistemi Qatrai Bodinjon Rumi kishkardan hosili خوبی گرفتن پارسال هم سیستم قطره‌ای خیلی خوب شده امسال هم از سیستم قطره‌ای استفاده کردم که نتیجه خوبی به دست آورده. Buğdaylara bu qatıraya etkileniyor yok ekiler alan. Buğdaylara qatıraya ekiyorlar. Şurada ekiyorlar deyin. Hava ekiyorlar. Olmasam qatıraya bolunca olmasam Aylanıp sepiyonu var. Şurada var mı istifade ettiğini? Yaxşı neme verdi mi? Şunu nemesi ne derken mesela şunu neme şu zatlarını eritip payf eritip neme desek neme tek mana bu traktörlerde neme diyor bilir. Tepe mi su getiriyor bazıları mı neme diyorlar? Şu tankerde getirip su verse olmaz mı? Ha. Şu bazılarının içine mayça gerek. Mayça koyup sonra vasılese ya. Ha bile şu plan alıp otirşi bilen. Etegeme. Ha etege angırak kısık. Şu Qatraya deldiği şu diktatörünü ne kadar? Ha. Etegediğin milyon köpü. Modur mu? He mama dur be. Mana bular aman quyida zangirdor deb kiring bir bor. Tayyor chiqibdi. Aylanib ko'ring. Vaqt keluvdi o'ra boshqa bir joylar bor. Hadi bilen qaytdim da. Şuradan adashtirib edi. Mana qo'shar do'tib avayda do'ram men ko'pa avay Atti kaçırdın bunu. Kaçırıp bunu ne yaptın? Bir baktı, öyle kaçırdı. Bir baktım şu yıktı. Bana kaçıp bırak baktı. Bir şu baktı bunu 7-8 yıl oldu. Haklı. Müşkil yok mu ya burayı sindal ko'rsak? Şu yolu var ya yanım tak çünkü hem lukka vuruşturuyor motor çünkü tak. Hem yıktım sonra bir an böyle. Sizde de mi yok ende? Taraf tutar, arsu, akarsu. Yok, akarsu yok. Bunda quyunun da şu nereden başlıyorsun? Şu yerden mi qaram? Ya tam yanında. Xo'p. Ben farkıydı. Şuradan şu kayıp yatıp geliyor şuraya. Xo'p. Son qancha saat nima etib qo'yyorsunuz buni? 3 saat koyuyoruz. 3 kunda. Günde 3 saat 3 yol koyuyoruz da şunu. Xo'p. bir saat deyin. Yok 3 saatten 9 saat. 3 saatte hem yere geliyor. Geliyor ha geliyor. 1 saatte geliyor. Man şerlenen bula çıktı 1 saat. Xo'p. Şu yaxshi nima bo'lincha? Ha şu yanına mağa çıkıyor, onun çıkıyor. Ha. Sana bulkul turu var mende palattın da. Durup vermelinde ilahire de hiç durmadı. Yil axiracha. Hava. Ha ular kettel basında qalıp berýärdi ana. Havas taqal kıtıyor şu bir yıkılıyor demez. Katrayı verdi oylun ağrı yıkılıyor bayımca demez. Giyohan, başqa giyohan. Şunu daktarda ben sınav korkazayım diye otaydım. Bana şunu otun doğaysı bağım son. Mana ki. Yo mana. Bir işe bu. Şu rakam özü sağır kara mana. Yoyonda voysi yo'g'on. Bir işe. Zart pechakni aytasiz. Zart pechaga. Bunda yaman ko'p ish. Olton ödünden tapılı her narsan ağam. Man şu yerda kano. Yok. Şu daraxt bo'ladi, daraxtning o'rnidan
Tüken بود نه tüken بود ne ta namaytan da. Hava. tuxumi bor. Bu savilgandalik shu viloyatda resha ham yo'q, Hava. soqa ham yo'q, Hava. barg ham yo'q, bir Hava. narsaki hech nima yo'q. bu daryo ta'sir etmadingizlar. Faqat yig'ilma Sug'uralarini talab ettirsanizmi? Havo so'mib turib, bundan chiqmani yegarim xatolar qilib turish ular. Ha, xatolari deng. Havo. Sistem qatraydi. Havo. Shu avvaldan qattiranasan, shu qancha vaqt emas bir barobar geliyor menga, nayli geliyor. Masha dushdan geliyor shu motorsakellarni nazil bo'lyapsan ishini. Havo. So'ng mana boshdan shuni 3 bo'lakga tushun yoqyor. Ha, Shuni 3 bo'lmalar shu 90 dana. Shu mana 90 dana joyi. havo. 90 dana joyi 20 dana bichitdan shir ochmal, 20 danadan o'chitdan shir ochmal. Ha, o'rdan mahkama ochilgani va deng. O'rdan mahkama edilgan yer va Mana orada shir bor orada. Xo'p. Ora bor ko'rsangiz mana shu joyda shir bor mana. Ha. Havo. Bunlar Orada shir bor. Sho'rdan suv geliyor. Avval ochib qo'yman sho'rdan 20 danasini. 20 sanani. O 20 danasini bichitdan ochamiz, 20 danasini o'chitdan ochamiz. Barabarni. Mana barabar mana shu yerda joyi bor. Ha. Mana shu shaklda. Say. Mana shu shakl bo'lsa, Açib qo'ymaldi, ha. Mana bular shu shakl bo'ldi. 20 danasini shundan ochmala. Xo'p. So'ng suv 3 soat 20 danasini qo'yaverasiz. Yana 3 soat mana shu shakl etyapsiz. Ha. Havo bichit 20 bo'ladi. 3 turda doluyor ekanda shuni. Havo shilindi 90 dana da maqsad 90 danasini. Shuni 9 soatdan taqsim etyapsiz. 9 soat. 9 soatdan taqsim etyapsiz-da. 3 soatdan bo'lıyor. Havo bular deshilan, mana shular. O'g'ildi deshilandirdi buni mening. Bular aysa, bu qatramen. Havo. Qatram mashin raqam ekan mana. Ha, bir qarashdan qanchadan deshik bormi? 10 santiligami, 20 santiligami So'ng qaysi yaxshi keliyor bu pomidora? Endi bayimjani bo'lsa. Bayimjani pomidorda? Havo pomidor bu. Ha. Bunga bo'lsa 20 santiligi yaxshi. 20 santiligi. Chunki buning fasli uzoqroq. Ha. Qavun tarpizin qilmasani. Bo'rdan qavun urmali, bo'rdan qavun urmali. Ha. Bo'rdan so'ng paxta urmali. Paxta. Ha, ikkisidan bir yerda bo'ladi. Paxta uryapsiz chunki paxtadan mana shil qatrang ichida, shil jo'yaning ichida paxtadan bo'lmali bo'liyor. Ha, u qavun tarpiz sayada bo'lsa mushkil yo'q-da. Yo'q, ol qavun vataniy bo'lsa darrov o'syor. Ha. Ammo xorijiy bo'lsa ham o'syor. Tarpiz masalan ham sal gishrak ekmalki, tarpizni shartda bosib oliyor paxta. Xo'p, masalan shunday birlar qavun tarpiz u ekchek bo'lsa paxtani qaysi oyda boshlasa, qaysi vaqtda boshlasak yaxshi bo'lar? Endi plastika bo'lsa, shuni 10 bo'lib bersa so'ng eksangiz bo'liyor. Aslan bo'lsa 20 dan so'ng eksangiz. Yo'q, plastikni etmasak, nimanda shu yil. Masalan, No'mrozdan so'ng eksangiz bo'liyor. Ha. Avval nimani ekmel dedingiz? Ol qavun bilan bo'rdan bir qavun geliyor, o'rta paxta etmeli, paxta o'dirtmeli. Paxtani qachon ekmel so'ng? Paxtani ham shu qavun vataniy bo'lsa ham, xorijiy bo'lsa ham qavun ham mushkul yo'q. Ikkisini ham ayni soatda, ayni daqiqada durtkida bering. Ayni soatda. Ha. Tarpizi xorijiy bo'lsa, avval tarpizlar nima etmeli? Yaxshi bir quloq yozib, bir qarshani tarpiz qo'l egandan so'ng paxtani dursang yaxshi bo'liyor. Bir qavunni varaq esangiz ham mushkul yo'q, ammo qavunni mushkul yo'q ekan. Qavunda mushkul yo'q. Qavun bashardan yo'q. Qavun aynan 1,5 metr 2 metr qo'l etdi. Tarpizning qo'li keltirib bo'ldi. Xorijiy bo'lsa. Say. Bular deshik bor, o'zining yer 20 santidan deshik bor. Xo'p. Ham mushkul yo'q. Onda shu 20 santi qavun tarpizidan yaxshi ekanda? Bu 20 qavun tarpizi 10 santi. 10 santi yaxshi, say. Bu 20 santi bo'lsa yaxshi. Buning o'rtasida yo'q-da. Say. Teşekkürler. Teşekkür, sağ olsanız bilerim seni etik göreldi degan nam bolyor. Shular Anxoyda bilen barda quylarımız var, çarınca bir 5 tane quyimiz var. Ama etekdagi zeminleri istifade et bilemiz yo'q. Men o'zim Anxoyda men shu yerda mana dehqon bo'lib ishladim. Ey maşallah Anxoysin. 4-5 yildan beri mana men shu yerda shuni o'zi qani etib yuraman. Hay, ko'p yaxshi. Ammo bizlar chetda suv yo'q. Bizlarga aynan etrafda. Sizniki nerdan? Bizlarga Bog'iston Poyandan bo'ldi. Bilenki Chakmanda suvimiz var, etekdagilarimizda suvimiz yo'q. Yo'q, bizlarga mana shu shakli. Ha. So'ng shu nimada tankerda alikida bedel diyorsa. Ha, tankerda kunda 3 vaqt bo'lsa, bilarim tankerda 3 vaqt yoqib edib bersak bo'lardi-mi? Mana shu tankeringizda pishari bor bo'lsa bo'larsa. Maycha qo'ysak. Ha, o'zsangiz bo'lar. Suvlarga kemaychi bor. Bo'ldi. Ha, yaxshi. Ko'p yaxshi, xeyli xush bo'ldik onda ham devorlar ketdi. Sog' bo'lsangiz bo'laver. Salom do'stlar aziz, umidovarim ki jo'ra sihatmand. Buda bاشید دوستان عزیز، قسمی که میبینید ما در ولسوالی دولت‌آباد ولایت فاریاب قرار داریم. قومای ما، دهاقین ما در اینجا از سیستم قطره‌ای بادنجان رومی
کشت کردن. ببینین در سیستم قطره‌ای بادجان رومی کشت کردن، اما اینجا این آب دریا، آب جوی نیست. اینها از چاه عمیق میکشن آب توسط قطره‌ای در اینها آب میدن. روزانه 3 ساعت آب میدادن. آب پاشی در سیستم قطره‌ای خیلی خوب چی دادن، حاصل خوب گرفتن. و دیگر دهاقین افغانستان هم تشویق میکنن که از سیستم قطره‌ای استفاده کنند که آب ضایع نشود، یک حاصل خوب بگیرن. ببینین واقعا هم قابل تقدیر است کارهایشان. دید این طرف گندم کش کردن، گندم هم آب پاشی استفاده میکردن. سیستم قطره‌ای نی مثل بارانی و ترکی یغمرلمه و چی میگن دملمه میگن اینا را، و یغمرلمه هم با گندم استفاده میکنن، یعنی بارانی به گفته ما پاش میته بارانی، سیستم بارانی. حالا کار خیلی خوب بوده. اینها دهاقین ولسوالی دولت آباد هم تشویق میکنن که مردم دیگه جا اطراف هم از آب استفاده کنند، ضایع نشود. ما خالد نخالد دونش طرف دونج تقبر ملكم ما شو السؤال سالكن إذا دقش أنغر آدم شو إتجدم نمسين والجاكن تانكر بلن والجاكن ينقلر كندوش ساعة استفادة ترى كده 2 ساعات نتوقع ساعة حتى برتانكر تقول برتانكر سو كم والجاكن ذخيرة ما قصة والجاكن خربوزة هاني تشقن مين جا تشقن يوم ها شلار دي mana deşilen şamal olmadan mana böyle koyulan. Hani akçalar aytıyortum kança ketdi bolandan soň atýarlar. Orta indi wagty boldy atçy. Ha, indi fark etmedin. Degdi bu küydürüyor. Koyduruyor palastik. Ha, bu bay demese din. Degmese o. Ayta bunu degen nokta yok mana bu degen. Ha. Indi mana şol meňiz 10 santlyk mı 20 santlyk mı deşegi meniň? 10 sant, 20 sant bolamasa. 20 sant din. 20 sant o, 20 sant. Ha. 20 sant qawn tarpyza qaysy ýaxşy gelýär senin? 20 santysyň? Şu ikisi bir-birini 10 sant bolsa da mana şoňa ýetişdiriyor. 20 sant bolsa da ýetişdiriyor. Näme bir-birine ýetýär munyň? Şu orta deşik şu ortadan mı? Deşik orta haýsýer bolsa barabar göýberlik gidilen bu. Deşigiň mukabylyny ekilende bu. Ha, fark etmiyor din. Fark eden ýok. Näme barsa bolýar. Eger şu ýerden deşik bolsa börden eksen fark etmiyor. Aferin. Ha. Mana şu ýerde deşik bolsa şol ortaga näme gelýär, munyň bir ara gelýär, bul päkide şu agar bolyp ýatýar myjgyp. Say. Indi bizler şunu mana plastik ekmen özüne eksek müşkil ýok da aýnysy ki. Aynı şudat? Ha, mana şunu mana bar mana bir kança günden soň eksek. Kança günden soň eksen plastik tez ýetişdirýär muny. Ho. Hawa, plastikde o tez ýetýär. Ha. Muňa gara mana çyýga gara. Hawa. Ýolaki bu mana bular. Hawa. Buronda suwa gara mana suw mana. Ha. Derledip tu bu ýerini nemli saklaýar. Say. Suyun namini saqlaydi. Ha ha. Soňam nemini saklaýar. Plastik bolmasa mana şu giýala mana şunu basıp ketadi şuna. Hawa. Ha, olardan neme atýardyn? Näme 20 metr kançadan düşýär plastiklerin? Plastik taş täkde saplaýar. Arzan kilolakidir da. Kilo. Ulan qat näpitekene köp gelýär. Asıl şu say ekeni. Kilosi buni Köp narsalar var. 115. kiloga onda. Qara bu 150 metr ham keladi bu. Ho. Yagida bu. Ho. Valla şu say eken. Şuna men bir plastiklarni şuna. Ha, say eken onda. Hadi dak. Hemen beren şularni. Onda hem zat bar eken koyda. Ha. Valla saz eken bu. An koyaba rawaç kılsay meni. Qo'yam yek tushur. Ho. Hasil yaxshi nima berdimi? Toza ektiradi. Ho, büyülendi. Taylarga mana qo'yadi. Ho. Bu nimada 9 da rayvan tutaydi. İnjiner sahib hay nima seksa bo'ladi bu qatray sistemdan plastik shakldan? Qatoriy kilaykon esa masalan bo'ladi. Masalan, Sistemi qatoriy, masalan poshaki esa bo'lmaydi. Masalan gandum, jav, bunaqa narsalar poshaki bo'lmaydi. Maksad qatoriy kilaykon esa biz mana rumiy bo'lsin. havo.
punba bo'lsin, tarvuz bo'lsin, qavun bo'lsin, bomiya bo'lsin, qatori kelgan hammasini bular qatiradi. Xo'p. Poshaki bu shaklda poshaki ham eksa bo'lajak ana qo'yda. Zaxira bilarsa tankarda bersang. Sistem bor uni. Ha. Sistem poshakining sir boronisi bor. Havo. Ikkala raqam boronisi bor. Ha. Boronisi ham bo'lsa, bu shakl poyai boronisi ham bor. Xo'p. Uni shu yil ketirjoq bo'ldi, işte bo'dija kamlik qildi, kelakan baxir poshakini ham ketiramiz. Turkiyalarda va ba'zi istifoda qiladilar. Mashina bir ketganda ba'zi traktorlarni ketiga qo'yadi. 50-100 metr. İki tarafdan 50-100 metr shiq ketishda suv berib ketishini. Va. Mutaharrik deydilar. Havo. Sobiti ham bor. To'g'ri. Buni masalanki, Qaldi hele şu tam hele. Mana mana. shumi? Bu emas na qibla tomonda. Uzoq. Zo'roq ekan. Mana shuni ko'rdik ekan. Havo. Popur veriyorsun berin yok mu? Eshitadim men. Popur vermegen pet gitmegen yoktu. Petga olur etdiyorsan mana bu yani. O olur eder. Bunda yok değil. Baxshi dersin, mana shunda ikkisini qavun ekdingiz ashuna. Menga paxta eksang ham bo'landir o'rtasida. Ikki qavunning o'rtasida paxta talaksangiz. Shuni yaxshi biladi. Ha. Paxta ekilansingmi? Ekilending? Xo'p, ham paxta ham qavun. Mana qarang, bir yerda ikkisi. Karpuz da mahsul olacak. Bana kağın ekin. Karpuz değil. Bir gamik paxta da ekilansingmi? Paxtadanmi? Ha. Vallahi ko'p yaxshi. Tipele diye bir kursayar mı leken? Kursayar. Zaten joya çıkıp verin diyor tam joya. Yo'q, buning joyasini bo'lsa, joyi menga kerak emas. Buning joyini boshqa tariqatga kerak bo'ladi. Mana shunga o'zi joyi, o'zal bir joy, yanqida bir joyi qaziysiz billar shuni, haymi? Olvada chuqur edi ketdi, shu chuqurning ichine va to'q nuri tashlangan. So'ng ko't kimyo tashlangan. Ko't kimyo tashlangandan so'ng bu yog'ni to'pirlab go'mib o'tdilar. Go'mib o'tdan paypi yatırib o'tdi, paypning ustidan ham bo'lsa mana to'qni tashlab, leyluni yopib o'tdilar, so'ng bo'lsa qatirayib olyapti. Onu da teyze top nuru bile kötü mü ne mi? Ko't kimyo bu yer bor etdi, nuri issidi. Endi sana çan kuyudan çıkman daxiradan geldi o da koydu sana daxira ortadan boluyor. Şuna daxira mana hali mana şunun elin içinden şuna ko't beriliyor. Havasan sol belta boluyor. Ha, ko't beriyorsun mu deng? Ha. Yumik beradilar. Yumik bushkay beradi. Bushkay. Xo'p. Yumik bor, sora bo'lsa, bo'ji bor, pudari ularni. Bular bo'lsa bir qiymildatmagan to'pir ekanda. Bu juda. Bular qiymildatmagan shamar. Qiymildatmagan payplar o'g'irlar ham shu to'pir. Payplar sovuqda geliyor, qatib ketganda bu. Xo'p. Alloh yaxshi barakat bersin ishlaringizga Alloh. Ay teşbit yaramıyor. Mena bana motosiklet gidelim mi? Hey, şuradan dağıtın giderse öyle. Hava. Köprüden şeyine vurmuş. Aşağı bakıyorum. Borayli. İnşallah yine ben kelaz bakar bir şeyler kelaz buluruz. İnşallah bir şey tamam mı? Akşam aldım. Kurban var. İki tane aldım. Gitti kaldı adamlar.